नोक्सरी नसीगी पराजे 7.2 की मखा ताबा सरुक्तनी क्वेश्चन 21 दी हौजिको 21 दा हौजिक पीरिबा सिदा पीरिबा फंक्शन जे मसी इंटीग्रेशन लौतोरिबनी अदो 10 स्क्वायर की इंटीग्रेशन देखोय लेते बट अदो 10 स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ sec स्क्वायर द पीबा याय अदो sec स्क्वायर की तिलाइबने ना equal to integration हारगा sec 10 स्क्वायर हाइबजे sec स्क्वायर minus 1 के मानबनी sec स्क्वायर twice x minus 3 minus 1 दुगा dx मथंगदा तोंगान इंटीग्रेशन लोबिरजे so the sec square twice x minus 3 dx ama aduga minus integration dx तसेंग बदी अखोय हौजिक मसिगे twice x minus 3 जे x दिलाइते x लाइतबने ना माजे अमुका सु माजे x नेना अतोप अनदर वेरिएबल लगा सब्स्टिट्यूशन तरो होत कदबने दुबो हानसु हाई ग्रे x नेना खनबे याय माजे करी मरम की खनबे याय नो तारगे मागी डेरिवेटिव से 2 तायब 2 कांस्टेंट होबने ना x नेना खनबिरो अदुदे sec स्क्वायर की sec स्क्वायर x की डेरिवेटिव से 10x ताबनी अदुना 10 twice x minus 3 x na khaliba magi amukna derivative puthokpada 2 tare hariba 2 duna divide tawthopiramo sine rule je duga minus signa x tare duga plus c smai thabigedaba adu question 22 jidi object 21 gi c gi step se sida chathagi ba du minus sabanana mag chatharaga du answer phangani ko asimdai tawroi ke next matang question da mu yengasi ko object question number 23 da mu yengaje sidati yam maik sengna dum leire sin inverse की derivative तो root over 1 by root over 1 minus x square tai हाइबनेना let हाइरगा sin inverse x तो मदुई कोइना t एना नो बिरनी next both side to derivative लो मतमदा 1 by root over 1 minus x square dx equal to dt एना तारनी अदुदी equal to हाइरगा कोइना थंबा यारी जे 1 by root over 1 minus x square dx हाइबसे की मोता dt सिनबिरनी दुगा इंटीग्रेशन sin inverse t की x की मोता t तंबिरे दुगा dt अदुदी क्या तार दिस इज t square by 2 plus c हाइबदी 1 by 2 t दो खोना sin inverse x दोबनी sin inverse x दुगी whole square दुगा plus क्या c next 24 दमु यंगजे 24 दस minus दी याम मु सिंगना सिदस लेरे हाइबदी सेगे मखा सेगे डेरिवेटिव से cos की दी minus sin की ना cos तारे बद मसिंग दी खरे खेनरी 6 to 4 ले बजे मसि मानना ब होना बदा मतक 2 हमने दु तौरगदी माने अदो मतक 2 हमने हेक्ति दु तोसिलगा सी इक्वल टू sin थंबदी यादबरेना 1 by 2 cancel sakinabko 1 by 2 amna divide tawthopire aduga 2 amana min 2 toshinbire haibagi sida kya thame 4 cos x minus 6 sin x divided by 6 cos x plus 4 sin x dx ana thambire adudi sigi makha sigi derivative haibadi minus 6 cos kina minus 6 cos x kina minus 6 sin tare 4 sin kina 4 cos tare aduna makha ki derivative mathak tarabnina equal to 1 by 2 log of makha ki function kana 6 cos x plus 4 sin x aduga plus c ana thamolution bayare matang question mo yengase matang question number 26 ta equal to sige 1 by cos square se sec square ga manabani si sec square x thambire aduga makhadana 1 minus 10x to ki whole square dx sidasu koigi 10 1 minus 0 plus 0 sidi constant 0 sakane derivative ta sige bracket manung sige magi derivative to sec square ta banena let hairaga bracket manung the 1 minus 10x haibase t lobirani both side the derivative lore asi constant 0 chakrani minus 10 giti sec square x dx equal to dt koina pambati sec square kaktani minus sum thangdokraga
minus dt tare adudi equal to haraga khoida thamba yari se sec square x dx ki mohota minus dt minus mamang da pubirani adu mathakta dt thambira se divided by makasina t square adu t square ki integration je asengbadi t to the power minus 2 ana itoka dabne adu iagum je minus araga si t to the power minus 2 ne khanbiro adu t to the power minus 2 plus 1 makadasu minus 2 plus 1 aduga plus c adu kya tarani c ki minus 1 am tare c ki minus 1 duga c ki minus c ka cancel chakrani adu t to the power minus 1 have 1 by t tare 1 by t adu t ding sai kya lograba 1 minus 10x aduga plus c and as my termination kedaba next 26 azu mangai sida root over x ki derivative se 1 by 2 root x tabani manabaduna let root over x equal to t and lobire sidagi positive derivative lo matamda 1 by 2 root over x dx equal to dt tarani sidagi 1 by root over x dx ki value se equal to twice dt tarani adudi equal to koi ibr is 1 by root over x dx habidu ki mohota twice dt lani 2 thabire ko integration si cos t olani duga dt cos t ki integration je sin t tabani twice sin t plus c na thabire equal to twice sin t ding asai root over x logi banana root over x plus c na small notion bayari next matang question number yang aje matang question number 27 da ladies is mane pire masida sigi sin twice x to t lo bira si magi derivative cos ta bani na ko dona let sin twice x equal to t na lo bire sidagi both side derivative lo matam da si twice cos twice x dx equal to dt tare ado akoida pamisidi sumnagi cos twice x dx kaktani implies sidagi cos twice x dx equal to 1 by 2 dt and thambire ado dekho integration ja equal to masigi cos twice x dx gi mohota 1 by 2 dt and thamdini ado root over si sin twice s ki root over t duga dt amas pailani equal to 1 by 2 cz t to the power 1 by 2 gumana bani and t to the power 1 by 2 plus 1 habama from the zoo 1 by 2 plus 1 duga plus c si sonno makadum simplify tawjaro si makadum hairani kali next patang question number 28 mo yang aje 28 ta sigi root sigi manung da yari ba sigi function ki derivative se mathaki cos e tai manabadana koina let hairaga 1 plus sin x equal to t lo bire next sidagi both side derivative lo matam da cos x dx equal to dt na tare adu equal to integration sije cos x dx ki mohota dt na thambirani divided by root over sigi mohota t okay sidagi equal to haraga sije t to the power minus 1 by 2 ni t to the power minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1 plus c si ju yam lai de si de step da taram ge si 1 by 2 tare 1 by 2 se reciprocal lak putu twice la ani aduga t to the power 1 by 2 lai aduga plus c si di root ka mana rabna equal to twice root over t dung asai 1 plus sin x logi bado 1 plus sin x aduga plus c small solution bayare next patang question yang aje next question number 29 sida si log sin x ki derivative se sin okay correct sta bani have this minus let log of sin x ya si t and obire sidagi both side derivative lo matam da log x ki derivative 1 by x and 1 by sin x la ani
ꯑꯗꯨꯒ sin x ꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯗꯦꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯕꯒꯤ cos x ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ cos x by sin x ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ cot x ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ cot x dx equal to dt ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ integration ꯁꯦ integral cot x dx ꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ dt ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦ log of sin x ꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ t ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ t dt ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ t square by 2 plus c ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ equal to 1 by 2 t ꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ log sin x ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ whole square plus c 30 ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯃꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩ ꯐꯪꯁꯟꯒꯤ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚꯁꯦ minus sin x ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ minus ꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ minus ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ minus ꯑꯃꯒ ꯁꯤꯗ minus sin x ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ divided by 1 plus cos x dx ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚ ꯃꯊꯛ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ minus ꯍꯥꯏꯔꯒ log of ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ 1 plus cos x ꯑꯗꯨꯒ plus c ꯑꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ next ꯃꯊꯪ question ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯃꯊꯪꯗ question number 31 ꯁꯤꯁꯨ 1 plus cos x ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚ ꯁꯦ minus sin x ꯇꯥꯏ sin x ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ let ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯗꯣꯏꯁꯦ 1 plus cos x equal to t ꯂꯧꯕꯤꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ both side derivative ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ minus sin x dx equal to dt ꯂꯩꯔꯦ implies sin x dx కి value ꯁꯦ minus dt ꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ integration ꯁꯦ integral sin x dx ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ minus dt minus ꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯔꯛꯑꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ dt ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ divided by ꯃꯈꯥꯒꯤꯁꯤꯅ t square ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤ equal to ꯍꯥꯏꯔꯒ minus सी t to the power minus 1 हाइबन minus 2 नहीं ले minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 दुगा plus c equal to c के minus c का plus 1 ग्रानी t to the power minus 1 जो 1 by t का माने 1 by t t दी ऐसा क्या लोगे बा 1 plus cos x दुगा plus c दुगा question number 32 to 33 मोए इन्हीं से ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯁꯥꯡꯉꯤ ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯈꯔ ꯁꯥꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯤ ꯍꯣꯠꯂꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯣꯠꯂꯒ 32 ꯍꯣꯠꯂꯦ ꯈꯜꯂꯣ 32ꯗ ꯍꯣꯠꯂꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ 33ꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦ 32ꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ 33ꯗꯨꯃꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯖꯔꯣꯀꯣ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯆꯟ 32ꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 1 by 1 plus cot ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ cos x by sin x 하나 ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ dx again equal to integration 1 by ꯃꯈꯥꯁꯤ LCM ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ sin x ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯅ sin x plus cos x 하나 ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ dx ꯁꯤ simplify ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯊꯛꯇ sin x ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯗꯅ sin x plus cos x ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯅꯤ dx ꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯞꯇꯣꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ 33ꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯩ 33ꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯥꯏꯅꯁꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ integration ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤꯅꯦ ꯐꯪꯁꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯈꯥꯗ sin x plus cos x ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯃꯈꯥꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯁꯦꯕ sin x plus cos x ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯗꯨꯒꯤ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗꯨꯒꯤ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚꯇꯤ sinꯒꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ cos x ꯑꯗꯨꯒ cosꯀꯤꯅ minus sin x ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏ ꯀꯩ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯣ sinꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁꯤꯁꯤꯒ either plus ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ minus ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯟꯅ cosꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ cosꯁꯤ cancel ꯆꯠꯈꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯣꯏꯅꯤ cosꯁꯤ cancel ꯆꯠꯀꯦ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ minus ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝꯅꯤ ꯑꯗꯣ minus ꯍꯥꯞꯄꯗꯤ cosꯄꯨꯗꯤ cancel ꯆꯠꯂꯅꯤ sinꯗꯗꯤ twice ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ twice sin ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ sin ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ twice sin ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯒꯤ 2ꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ 1/2 ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ 33ꯗꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ equal to 1/2 ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅ 1 ꯇꯥꯔꯅꯤ
minus हाइरगा सिदना cos x minus sin x by sin x plus cos x हाइना थंबिरे दुगा dx या पुनबगिने को सुमाइना हौजिक तोंगान तोंगाना इंटीग्रेशन लौब मतमदा 1 by 2 integral dx minus 1 by 2 integral cos x minus sin x by sin x plus cos x हाइना तारे dx आन बगी से 1 by 2 x तारानी minus 1 by 2 मखागे डेरिवेटिव से मथक ताबरिना log of मखागे sin x plus cos x तंबगा plus c am option बिरानी सुमाइन तोरगा 32 हो केदबा सब अनना 33 की जो स्वाइ स्टेप्स ता माइनस केनो माइनस याव बादे माइनस ओइबनी माइनस ओइबना cj plus इबदों तबने दम येंगो मानबनी 32 33 दम होटबगे मोंगसे मतंगदा 35 34 देगे महौसिको 34 दा सिगी रूट ओवर 10x लेबसे 10 की डेरिवेटिव से sec स्क्वायर ताबनी अदो sec स्क्वायर दी यावदे सिदा यावद्रगसु cos अमदि यावरी 1 by cos से sec ताबनी दना sec स्क्वायर ओइना लाकनबगी तामुते खोइना तौदिसे इंटीग्रेशन हायरगा सिगी मथक्तसु cos अमा मकादसु cos अमा सम हापसिलसि को स्टेप तो सिदा 10x लेजरे मसागी सिदा cos x अमा हापिरो divided by makada sin x matak makada cos x among hapagi cos square x dx lani equal to integral root over 10x root over 10x araga divided by sigi cos se makada lak matam da sin by cos lakani sin by cos ti kana ga manare 10x ka manare aduga 1 by cos square jina sorry sin sec हाइगदबनी sec square x dx ने थंबिरे अदुदी 10 की डेरिवेटिव से sec square ताबनिना सिदा लौसिलसे let 10x equal to t है लौबिरे implies both side derivative लौ मतमदा sec square x dx equal to dt ने तारे अदुदी कोई इंटीग्रल से equal to integral root over t by makada t lani sec square ds की मोता dt थंबिरे हाइबदी मसी जे इंटीग्रेशन t to the power हायरगा 1 by 2 plus 1 sorry minus 1 हायगदबनी को 1 by 2 minus 1 के मानारे dt 1 by 2 minus 1 से minus 1 by 2 नी अदुदी इंटीग्रेशन की मागी रूल की मतुंगिना t to the power सिगी minus 1 by 2 दुगा plus 1 अमा divided by minus 1 by 2 plus 1 दुगा plus c एन थबिरनी next मतंग दा सिगी 1 by 2 तारानी 1 by 2 रेस पके लापदा twice लाए twice t to the power 1 by 2 plus c अददी t sorry 2 root over t दी ngasai kana logiba 10x logiba natra 10x plus c na spino singedaba matang question mo yengaje matang question 35 sida lairize sigi 1 plus log x ki derivative 1 by x tabadina let 1 plus log x equal to t lobire implies both side derivative log matamda c 1 by x dx equal to dt tarani equal to हरेगो इंटीग्रल से इंटीग्रल 1 by x dx की मोटा dt sin बिरानी 1 plus log x की मोटा d square dt so this is a t cube by 3 plus c लानी equal to 1 by 3 t दी ngasai 1 plus log x to gi whole cube plus c na लानी next 36 is na yeng wada budi yam lubo man bagi wani masi je yang x plus 1 ziga x ziga pa ba step tang half ke bako integral si ziga x plus 1 ziga x ziga tongan divide tongna matam da 1 plus 1 by x ta bani 1 plus 1 by x duga nakandana x plus log x to gi whole square dx x plus log x ki derivative ne 1 plus 1 by x are je maram maduna let x plus
log x equal to t lobire both side the derivative lo matamda 1 plus 1 by x tare aduga dx amaga equal to dt thambire adude koi integral se equal to integral 1 plus 1 by x dx ki mota dt thamani adude t cube dt ana smai to tarani siga dum asina t square oibako si t square oigadamni cube nate si g square ni ko dum manare ni je isu kya tarani t cube by 3 plus c equal to 1 by 3 t ding asai x plus no x to the power 3 plus c edalani question je ahum wali multiple choice tharaga the multiple choice tumakti tawroge 37 tuna 5.2 sorry 7.2 sigi roiba question ohelage next matangi video dana 7.3 gi mulak nabako question number sigi 37 gi ahan bada sile yam sida ondok kadriba myamje aduna let's say x to the power 4 and x to siana manana hona se x to the power 4 gi derivative se the 4x cube ta idana ko aduna let hainaga x to the power 4 do equal to t lobire sidagi 4x cube equal to dt darani implies dx amwaleko x cube dx ki value sina 1 by 4 dt adudi equal to hairaga sigi x cube dx ki mota 1 by 4 raga dt amdi lakini integral sin tan inverse x to the power 4 ki mota t na thambire divided by 1 plus sina x to the power 4 whole square ga manabani haibadi kana ga manare base t square ga manabani t square kala di x to the power 8 la edana ko aduga dt amaga adu amuka zo tan inverse ki derivative 1 by 1 plus x square hatai haibadugi mong tu sunayame amuka zo let to bi batare let tan inverse t ja tan inverse t equal to as ka lo silase both side the derivative lo matamda 1 by 1 plus t square dt equal to sumdana ds lani adu dekho integral se equal to siki 1 by 1 plus t square ki mohota the ds lani the 1 by 4 ama integral sin tan inverse t ki mohota s aduga ds sin s ki minus cos tamrina 1 by 4 cos s plus c hai kadamne ko simateksina plus c matang sin gi value no hanjilase minus 1 by 4 cos s ki mohota tan inverse t thambire tan inverse t aduga plus c last ta t do muk 1 by 4 cos tan inverse t dugi mohota ngasai kya logi ba x to the power 4 aduga plus c smart tawraga 7.2 simlo silage matangda 7.3 amuk video semage makata na dum ngairaga lebiro kangdaba kotaba question sing adum comment adum habiro hena hola ningba sige maile na vidina taba question leiraga su aina piriba whatsapp link da adum question tharaga video athu budum semake pareng asigi di matang lo sinjalage thank you